Iji ni Wero TV. Ni tariki 26 mwezi wa 5 ntuku 6 wa mbere ya mambura za manene za gukungwira miaka 8 ya umbani ya Kamemega ku Kawero FM 96.4 mambura zaraza kathithikira mukawene jwa Terrace makutano mbere buru kwambiriria Jumatano ya kiumia ke tukambiria ndionga cia guchemania na mashabiki betu maturene na Jumatano tukariungira Akariba Central Event na South Event ya Ramisi tutinde dharakanithi na yontuku ya Juma tugakinya kaunti Isiolo na gisigo bunge kya Buri mbere ya kurikiria Nyambene ntuku ya Jumamosi. Muthikiria wa Wero FM na mutegeri wa Wero TV itokugwata ugeni ochumirie tukenanire kirendiunge ugichemane na atangazaji Bakamemega kuka Wero FM 96.4 ntuku ya Madaraka Day iria ikethirwa iri Jumapili niyo nande tukethirwa na kiatho gikinene aria kinya tukagita keki ya birthday Terrace Club makutano kwambiria thaa 10 ciogoro twarike kuigwa kiugo na Kristo bakanisa ya St. Stephen Catholic Gitoro ijato kungwire utugi na kinya ombani bwa mwathani bwa miaka 8. Wero FM 96.4 murirwa Amero uma mundune ijawerune amona nteto ira nkureterete ne Corona thoji ba siasa kuoneka kurega kunganirwa ni miario ya MCZK ya kumeneria thirikari ya Mutuma. Rais Ruto gukinya Meru kiri kiatho gya kugurekeria mbeca cia thara kiri bare baringikite ni mpithukiro cia nyomo cia kithaka. Rigathi Gachagua gukinya sibitari kuraitha mubunge wa Juja uria ukwirika kwithirwa atei kawene nyuma ya kugwatwo tae ntuku ya iguru. Akariba kirwa na arigo tetani barabara ya kuma Gitimene gwita Kiratene na kwija Gitoro bakioria tongeria kubaririkana. Miario ya Mwana niretwa Mathithio ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya. Gikundi kia tongeria ba ekoro kuma gisigo bunge kia Gembe South gitongeretwe ni Margaret Ntongaini kimenerete miario ya MC wa Korotwa Zipora Kinya gukoni otongeria bwanga bana Mutuma Ntwithingia. Ekoro baba ugite batete kiria Ntwithingia ngaratanu akire uritingu gibwawe bakiugane abatere kwe wakanya ni borite MCs kuria miankiao ya siasa na batigane na ngabana ojo ombe kuibangania na kuritira Meru Ngugi wakagita karia gatigire. Marion Karugi na ntetweje. Miario ya MC wa Korotwa Zipora Kinya wijikene ya Zendikei na ari munini wa mutongeria wa baraba inge mbungene ya Meru ya kumeneria utongere bwa ngavana Mutuma Ntwithingia na kuwa Meru no irintakene na tikuri mantu ngavana Mutuma tumbete osokaneria ari utonyo bisine. Miario yenetete na mbere kumenerwa na riu ni bamwe batongere ba ekuru kuma kirigisho kia ubunge kia Gembe South batongeretwo ni musiasa Margaret Ntongai baraba urite ZDK areke na miario ye no ntuno isoke kaunti ya Meru ndwene ringi indi ni bawatanire na urumwe na rira mantu yarumira yatiwita boya bakaranthi na kwerekania. Madam, with your team na other MCAs, honorable members, please tukarura kia nikenge kia ndoa Meru tukatora tuthithia to create tag of wars
to create unnecessary competitions, unnecessary talks to anjiriria andwa no ntorende batu Meru tu nyuma kuringa nora bukua nora kokari me ke tieriele kana nya less than 2 years itolele te botori terangwe toto expect indwa renge and we don't want it toto mienda torenda bokaranze as brothers and sisters as leaders boirana ketha ne ako board itakuthithio ketha revenue board itakuthithio ketha all that but toto kwenda komenya ntonya bwatwira batu na toto kwathithia we are just people on the ground kato bola itheretie toto kwenda bukumwendra na renge toto kwenda kwerwangania na kuthukia kuthukia mu correct with love kenda tumbotethia Meru toto kwenda kuona Meru ikura miaka eti ito kwenda kuona ngwento ethingia miaka eti so kindly as one of the leaders by ekoro twaromba kunyenyekevu bora bwa watanire bayukia ete na kia ya njarene cia ngavana na bamusapoti ara akuthithia bote kubwa nerwe kenda bomba gwinthe ku produce maciara na bomba kietunda from the national government botoretera no ntobwa njereria ndwa na bwa njereria pin pointana haters benu baru kumakianine pathangalania Meru nyote pisi ketherereo Madam Sedikei rwari ruroraririe ituronere rwari ruru kambiririe kuya ringi Meru County iyaka tukwenda gucoka ndwene ringi ende batu tukariye kuru Baigembe South itukuromba in case gukethera kwinontu itawone ngavana itawone barabo bateri kwarane na bombere uturia nteto ruwone cia gutwira no kuona Meru twintakene ringi orira batu turiye kuru tukulaithiri tukona kwina peace tukona ngavana ora twinwe kuma ngavana arayukie gite ituonete agitirimana na antu mwanya na ite kumakania barabare supporters bake na batari supporters bake atena mwana wanda no mongo bonde na bekite methene mwe kinya bara competitors bake na kumenya sure bake ya kunganganira na bo gite kiu 2027 ituonete karande na bo methene Kuruba ni bonekanite kinya kwa tambaru thirikari nene na kurio rorari munini wa rais Rigathi Gachagua areke kunjira Kenya na kubathurana watu tuije kite thirikari muno na tutuma ke thirikari kato kwenda kwera DP Gachagua former tafadhali akea kolwa aruthania Kenya akenya ibagomere ntokome antu aba ko interest cio we ask our former DP ashara of interest cio cha kwenda kuruthania Kenya cha kwenda kuruthania Meru cha kwenda kuruthania Mount Kenya iyo atutaki na tutukumandwe ene it is too early netere kitha na kona yeka Kenya yomba kwa 207-208 in 2027 it will answer where it is relevant lakini for now we plead to the former deputy president asilete Meru shinda sababu wakati alikuwa kwa kiti hatukumuona Meru ati analeta project Kiripotera weru weekend kumembe Beta Marion Karugi wa Kenywa Miario ya MC wa kurotwa Zipora Kinyakiuga kaunti ya Meru no irintakene kinya nyuma ya ngavana Mutumanto Ithingia kujokia muthigo utongeria netete na mbere gwankania mwanki jo munene jwage siasa thoji ba siasa na nde bagichumeria kuorota miario izi baugite ZDK na izebwega burukuri nega mbarire koti rirari kwariria mbondi ya wandikani kuandika rimu ba ECD na kinya mabisa babero bogi mana kwa utebwega kuorota ngavana na mantu jareza tenjarene chiawe ni borite mbunge ya Meru guchokia lainine amemba bayo obatikari tage miario ya kuangaratania mwingi Muthuru Murioki na Nteto Eje no kuigwa obara bare mero ngugi thirikari ne nkoro bangi barachokerwa ngugi na kairi no bakweja kuga ana betu bati andikwa nonto ba wage bill Mutumanto Ithingia keja kwithira ugo tiumba ku manage wage bill we Meru County then you have no business being there unless that one is done then I repeat again tole ontake Ujuna ndini MC wa Koroto na Zipora Kinya akiaria akiwate thirikari ya kaunti Meru kukurukira ngavana Mutuma niremi kuandika andikwa kagita kaka nabagita gutate na makarigete wa matite na kaunti Meru no matini makasi ora ugire batumba kuandikana no tombondi wandika ndene kaunti Meru
ete na umbani na mbeca iji ibakaikia kungi. Service board bando itakumba gwita ngugi ya kuhaya kana kuandika nontu koti itebetikiritie so nontu twekirite mbeca cia kuandika naku bwa mbeca about 189 million mbeca iria itumba gwita ni kuandikana na twarekere ciendelea gukarakiri treasury tutumba gwitumira na Jamiru so tuka move mbeca iu ki batumiri jangi citakiri mantu development gitumi giki nandi athuji siasa baketha bakwire ZDK biria bibi ko ntikuwerwa nande niki ugo nande kwenda utumira kanya kagwaka kana ga kuoga ngava na njara ukiwa no kwenda kuandikana na hiyo ugo ri MCA na MCA wenzako baitire mbechire cyari cha kuandikana baikia ki maendeleo kana nteto na ingi kuna nde kwatwika kama mantu na jamwe impeachment no itere bwa lakini ejiri twari mantu ya ya sheria na umabo sheria ibu botonga ile thirikari. My question is this: no ro teringeri kura no ntote kuigwa the pain of MCA bu bange menye bwa gwekera thenene no nto mtola mwana incho ro tije kauga mosimu ora ratwerere atere ibabo bwalegere twande kwa esimu abate na thina yongwa it is you that does not attend sittings cha assembly no interpret you kana kwethura then ote ku understand the mandate rawe no uli MCA unto boy bajaire kwariria ni abisa munene wa mbodi wa Njobi no Mbabu Muguna na wakiuga uyu. Then the other day kuona somebody an imposter masquerading na kionywa akiuga CEO wa compound yereko na itwathiriria ya compound utumba kwa CEO wa compound yeteo no ngalira igamba riu rikirwa kotini ni akora rikaitwa irio tubuiku igwa kwena CEO wa compound athuji siasa bakaire baketha bakirotera ZDK na kutha bembera mearieji kumania mandu jege Mbabu Muguna ukiwa ikatero ukiwa imukora ukiwa ni imposter daktari msima ira kwa na mochema joiti banguge ngava na mutuma ntwithinkia kinoru arungekira Mbabu Muguna ari CEO ntikwerwa gwatuka ngavana na murungika ari CEO kigi atumo mweta mukora na arua umweta imposter ntikwerwa imbi na ntikwerwa na tawaria ori Mbabu Muguna ingaira bu Southiment kawikira bu yaku Mbabu Muguna ara ingite kakwende Mbabu Muguna ugo no origiritie wona nomination kana uthuro uri waziri wachwagwa kakwende Mbabu Muguna akorigiria konyo Njobi imbi ugwitia Mbabu Muguna ugitia bangi lakini atokwera kwatwa kwe mbecha chi kwena channel na nala mbecha intobia thirikari bidhitangawa thithe we mweshimiwa wena furo ya assembly no wandikira EACC ko manto ya gutinda kuruma muntu kana mwakira rietwa ntaka umwina ini okinaina tikana Mbabu indi amubu nandi wendi bao ni kuona utongere bwa mbunge ya Miru mbugutha bwikano ki MCA kagita karia arumira na migambo ya gwitankurani na umabungwa ankoromba munene wetu speaker wetu wa assembly Mheshimiwa Bundi, Deputy Speaker wetu Mheshimiwa Mandali, our leader of majority na baubange MCS betu liria mutongeria ule olekeria utongeri bwa bunge la Mheshimiwa Zipe au magararia na nde wananchi batigwa bakikwa ne bunge yugere kana ne muntu kiomba ugere. So please mndona bati gutekerwa the necessary requisite action kana bati kujugera matagaria atokuga antu bara be nyomba cha kuthia sheria cha county assembly ukamisiri ndi public nyanda ikemwe kwatoka makosa jadi makosa na nuije avenues kana na area makosa ja kithirikari uite koti kana uthitange kiri agencies iriro cha kithirikari kigwa nandi ukaje kuthanga bana mutuma kwe maiti akathithia ijonekane ate kwandirwa inkwenda menya kana batute katutetera thirikari ya county na njire mo kana yingi in fact jauni onde muthingati opita munya lakini rire muntu otunga sheria uri assembly akwaria manto jate within sheria kana akwaria manto jorongo kana jakegi ni kumakania muno nuntu ipaburikyo kumisirinde uri ndene assembly na wina nafasi ya kuthithia sheria na gwatuke gwo kumara kwa anto misleading information ni kuwori muno
ikumenyekane atiri kwa tuika mutuma thirikari agetithia akathithia makosa na thithia makosa jae jakionekana i makosa lakini nite gutuika na nde ko kamisirindi antu kenda ugwe interest ciaku ikinyanira kana kenda ugwe muntu ro gutumite ukinya ntu mwewe tuteo support thirikari iriko kana iriko tento ethinge to supportaga lakini wokaeria ni mwananchi no tukoi mutiari na mwana kwenda kuandikwa kwina daktari kwenda kuongerwa mushara kwina nurses kwenda kuandikirwa ibo kwana ora level 5 karibu kwana level 4 sira twina chori kari please kindly atongeria be very cautious na jarabu kuga kaboko ga budget itio tha ici yonora next year tugekera bubu yonora next year tugekera bubu kenda tuthira twina mero cohesive Muthuri Murioki, Uru TV, Mutiriri wa Kangangi. Rais William Ruto ni akinyete kire mpingiro ya nyomo cha kithaka ya Meru kire mwirigaji wa Murera kire mambura za owezani bwa mbecha chiathara kire antu baria baringikite ni mpithukiro akiaria Rais Ruto nonekete gukenera thiri na ngwataniro kaunti neze akiuga akariunga Kairi na Kairi. DP Kindiki ni arombete barabara ya Gutonya Park kwa gridwa kenda atali bagia wiru bwa kuthithia ndionga kire mpingiro eu. Gavana Mutuma abunge na atonge Nkabone bakinyete kiri mambura jaja aria thirikari ithiritwe igitiga marija milioni 950. Dennis Mugendi ni agutumenyithia. Noti cheki ya shilingi milioni 2,516. Ni Rais William Ruto Meru National Park interesi ya Murera igembe centro kuria riguriti mubango jwa kuria antu asala iria bakurukirite kumani na mbithukiro senyomo cia kithaga ki. Tuliangalia mambo ya compensation kuanzia 2013 mpaka 2022 karibu miaka 9 tu. Emily Noti cheki ya shilingi milioni 2,516. Ni Rais William Ruto Meru National Park interesi ya Murera igembe centro kuria riguriti mubango jwa kuria antu asala iria bakurukirite kumani na mbithukiro senyomo cia kithaga ki. Tuliangalia mambo ya compensation kuanzia 2013 mpaka 2022 karibu miaka 9-10 ililipwa pesa bilioni 2.7 2.7 bilioni, lakini kwa miaka 2.5 tumelipa pesa ingine shilingi bilioni 2.8 2.8 bilioni. Ni mpango yetu kuhakikisha ya kwamba sio jambo la kawaida mwananchi anapoteza mimea yake anangojea miaka 5, 6, 7 kulipwa. Mtu anauawa na ndovu, familia inangojea miaka 5, 6, 7 walipwe fidia. Sasa tuko na officers ambao watafanya kazi pamoja na rangers wetu pamoja na wardens wetu kuhakikisha kwamba report inakamilika ndani ya siku 90. Sasa tunaomba utupe ruhusa tuanze kukamua ndovu, tukamue giraffe, tukaewa roda tuteka maziwa ya mnene. Your Excellency, kupata maziwa kwa hao wanyama ambayo ni heritage yetu kama wa Kenya ni hii compensation ambayo unatuletea siku ya leo. Barabara indo kuna sosiali idwa siribu mwe bure buringite utali ndingo na rais ekawirane bwasio kuthondekwa ya mwena gukomborithania mikawa ithatu ya package kuri hairandu riria ritwirire mamilioni ja mbesa re Mufaransa na kinya kuthondeka keni kandege kamurika kenda gukusiria atali. Hii park yetu imekuwa the worst performing park in terms of revenue. Na sababu kubwa, Your Excellency, sana hatuna barabara ya kuja kwa hii park. Barabara ya kuingia Murera gate ikifanyiwa tu recarpeting kidogo, na pia ile barabara ya Kore ambayo inaendelea vizuri sana, na ya mwisho ili hii park yetu ikue the other side of Tharaka Nithi. Pia they already tarmacked Chakaringa Marimanti Katunga ikifanywa pia recarpeting. Even as we look towards pushing the tarmac towards the gate, tutakuwa tumepata 2 active gates and we'll have better returns from this park. Uliona numbers yetu ya watalii,
Numbers yetu ya watalii imeongezeka, wale kutoka nje from 2 million to 2.4 million this last year. Wale watalii wa Kenya ni watu 5.1 milioni, 5.1 million. And that is why I agree. Ndio sababu nakubaliana na mjumbe wa hapa amesema tutengeneze hii barabara. Kiria turirite kumugwetera thina iria igwetemira rais Olerua indi kukurukira gisari kia kari ariria na kuga bu. Ndani ya mwezi moja wataletea report kuniambia mambo ya miraa tunaelekeza namna gani, kwa sababu huyu muungwana Profesa Kithure Kindiki ameshughulika na mambo ya usalama wa taifa letu hapo mbeleni, ameshughulika kama deputy speaker wetu wa Senate, akona kuelewa na akona support yangu kwa mambo ya miraa, na mimi naelewa kwamba hii mambo ya miraa ni mambo ya muhimu sana, kwa sababu inaleta mapato kwa familia nyingi hasa katika Meru County hii. So profesa na team ambayo nilikupatia harakisha hiyo maneno. Siasa nacio rais Ruto ameneria siasa cia undurijo. Nchi haiwezi kujengwa na siasa duni. Nchi inaendeshwa na kupangwa na miradi na mipango ya maendeleo. Na siasa haifanywi kila siku. Kuna watu wanataka kutufanyisha siasa mfululizo. Sisi tunawaambia kuna siku ya siasa itafika. Kwa sasa wacha tushughulike na mambo ya maendeleo ya dunia yetu hii. Siku ya kiyama iko, wananchi wataamua. Kwa sasa tuungane sisi wote. Akatha munini wawe Kindiki. Na mimi nataka niwashukuru watu wa hapa sehemu hii kwa kunipatia huyu muungwana anaitwa Profesa Kithure Kindiki. Huyu muungwana niwaambie sasa niko na deputy. Huyu anaelewa barabara, anajua stima, anajua mpango ya serikali ya SHA, ni mtu mwadilifu. That is how we are going to change Kenya. Sio mtu ya kisirani, sio mtu ya hasira, sio mtu ya chuki, sio mtu ya ukabila, ni mtu anaelewa. Deputy President si mtu ya Meru. Deputy President ni wa Republic of Kenya. Watu wanasema wanaleta machama. Tunataka kuuliza kwamba nyinyi miaka hiyo yote mmefanywa Meru nini? Wewe ndio rais wa kwanza kanyanga hapa kwetu Nyambene na pena checks zile za mbele za wanyama. Na kinya ngwataniro iria yonekene na bunge ba Meru na kinya ma MC ba bunge ya county itongeretwe ni speaker Yubundi. Nataka niwashukuru hawa wabunge wenu, tunafanya kazi na wao, ni watu waadilifu na nisukuma sana saa zingine hata kuliko Wilbur kwa mambo ya maendeleo ya hapa Meru, lakini tunashirikiana pamoja na wao. Nataka nishukuru speaker wetu Bwana Ayub Bundi, nasikia anaitwa Solomon saa zingine, na jeshi yake ya members of the county assembly. Thank you very much, ladies and gentlemen, for your solidarity and working together with the leaders of this county. You can count on my support as we make Meru great and as we make Kenya great. Asanteni sana na Mungu awabariki. Dennis Mugendi, Weru TV, Meru National Park, Morera, Wandini Adhiru Jine, Ikembe Central, County ya Meru. Rigathi Gachagua ni akinyete sibitari ya Karen muciene munene jwa Nairobi kuraitha mubunge wa Juja George Koimburi uria umatukirwe no nyuma ya kwethirwa ate ikawene nyuma yawe kwerikana kugwatwo ta ntuku iguru. Akiaria Gachagua na ithurite mandagitari ni bethirite bakirikithia kuri na chemical iria iratumirwe kunyamaria mubunge ujo na nicio itumite sauti yawe iangaratana. Gachagua ariwa kuri na gikundi kia borithi 20 kenenkerinya ni thirikari kunyamaria atongeria baria batigwitikaniria na thirikari. Ni nturanirite ripoti ije. Rene karikarira kudzirirwe ntuku egoro are mubunge wa Juja George Koimburi arerekanire gutekwa ni antu bati kumenyeka nyuma ya kuthiria kigongwana kia maromba kanisene emwe. Naru arukiri mubunge ujo na gwatikanite mundene jumwe jwa kaowa kauntini ya Kiambu amatukua kwa mukiro tungata sibitari ya Karen. Ananiambia hati hata na sasa nimemwambia nipa. Akiaria nyuma ya kumuriongera mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni ataririte buria kuri weru ne kirikarikari. Sunday
when he was in charge. Immediately after the service, 2 undercover agents of a killer squad that has been put in place to deal with elected leaders who are not supportive of William Ruto abducted him in full glare of the church members, and in the process almost harmed his wife. Kashagwa akiathira Nkuruki na ugite mandagitari ibakujirite mubunge Ojo kwina chemical araerwe iria ithukangitie umbani bwawe bwa kwaria. I've talked to the doctors and they have confirmed that the Honorable George Koibori was tortured by professionals. He has serious soft tissue injuries. This is torture normally done by professionals. He has lost his voice, and the doctors are working round the clock to restore his vocal cords. And the Honorable Koibori has been able to communicate through writing because he's not able to speak. That some chemical was administered through inhalation, and the doctors have told us that preliminary investigations confirm that that chemical has interfered with his vocal cords. Nongerete kwina gikundi kia bitha bokaria batengetwe kunyamaria baria bategwitikaniria na Rais Ruto. And now we have confirmation that President William Ruto, CS for Interior Kipchumba Murkomen, and the Deputy Inspector General, Mr. Eliud Langat, have put up a squad to deal with leaders who are opposed to this regime. The Honorable Kipchumba Murkomen has sent a message to us through Common Friends that his appointment to the Ministry of Interior is to make sure that William Ruto is re-elected as president and to deal with anybody who can stop that objective. Akiromba Kenya gwitu ukumbone mbere ya manto jathuka Nkuruki. I want to appeal to the international community to rescue this country. William Ruto has become a very vengeful dictator. Rigathi akirikiria na inyirite akenya bari na uge bwao. The Kenyan people not to be intimidated. Kenya is a constitutional democracy. They are entitled to cast their vote the way they want. And William Ruto cannot force the people of Kenya to elect him. And there is nothing he can do about it. Itana mbere kurumira nteto chetu nchokirete nyumaka gita gati kuraja nkuretere nteto Nkuruki. Tevo kuna moyo, dotoro siuria monkato sione. Ioma, uteo siarie nabio, nabuonka we nabio arare thina. Ioma, nenda kuatiri, obuonko kiroka wita kurio te asia. Ioma, tore kuibonka ina monka tukomo butite ne bumpone. Ioma, tore kuria na tempeze kiampine kameme ne bumpibwe. Ioma, wokuria rankiria nankanyo menye iwimbo rwengo ene. Ioma, ukodhia mtowe nangari akimiura impempe akasi. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm, ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vikifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu
wetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Yo fam, it's that time again. Finals. Oh yeah. Go TV. Let's go. Go TV. This is too big. The Premier League, La Liga, Champions League, FA Cup, Europa, and more. Finals. Stay connected to catch all the biggest football finals with your best football friend. Go TV. Love it. Mradi wetu unaendelea vizuri sana. Tatizo ni moja. Tatizo gani tena? Hapa kwa roofing. Mimi najua mtu ambaye anaweza kimu mahitaji yetu kwenye mtandao. Msikubali kulagaiwa na matapeli. Duralong ni mabati laini yenye rangi ya kudumu kwa muda mrefu. Na pia imetengenezwa kwa nyenzo zenye ubora wa hali ya juu. Usisahau pia imeidhinishwa na KEBS. Na la muhimu zaidi, unapoyanunua haya mabati, unaletewa bure mahali popote ulipo. Duralong mabati, rafiki wa kweli. Duralong mabati, tupigie simu kupitia 011 058 1292. Duralong mabati, tested, approved and trusted. Gavana wa Embu Cecily Mbarire ni akinyete mbere ya kamiti ya wonjorithia na kuthuja utumiri bwa mbeca cia mwingi kenda gucokia biuria gukonia utumiri bwa mbeca kaunti-ini bimwe be biuria biria biumirite ni gukonia cibitari ya Embu level 5. Mbarire akiendeka kweresa niki ni untuguti na baruga cia munda antware cibitari uyaki na kinya logbook jangari itandato cia mung'ana jwa milioni itandato. Anthony Kathenya ni akurikithia. I, Cecily Mbarire, do solemnly swear that the evidence. Governor wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire muthenya omde arari mbele ya kamiti ya bunge ya Senate ya usunkono tomili kilitengo nkorani jia thirikari ya kaunti kile mama monto mala makinyile Mbarire mbele ya kamiti eno ne ripoti ya mutari moneno wa madhabu ikiele thegete thirikari ya kaunti ya Embu itombita kuonene title deeds jia thibitari ya level 5 ya Embu na ukagita kama mutari moneno wa madhabu wa thirikari aluga thibitari ya Embu ya level 5 nilemento kunenkani ya logbook janga rithandatu jia mung'ano wa milioni thandatu. However, the ownership documents and valuation reports in support of the two balances were not provided for audit review. In addition, the hospital has 9 motor vehicles with a net book value of Kenya shilling 6 million, out of which motor vehicle logbooks for 6 vehicles were not provided for audit review. Governor Cecily Mbarire agitetera ruga thirikari yae nithite na mbere na mutaratara gwitia title deeds ino kuma kile ministry ya migunda amwe na kwerithia tingari no ithandatu ikugwetwa jende ya ministry ya ugima bwa mwili. The Embu level 5 hospital is in the process of securing ownership documents for the land where the hospital sits, as evidenced by the attached approved survey plan sent to the Ministry of Lands for issuance of the title deeds. The ownership documents for the 6 vehicles could not be provided since the vehicles belong to the Ministry of Health, who are the custodians of the logbooks. It is already over 2 years in the office, and still these documents are nowhere. So are we going to finish another 2 years before the ministry hands over officially these documents to you? The issue of asset remains to be a problem. Transfer of asset and all that engagement between the counties and the national government. There are always many things pending there.
na okagite kamutari munene wa mathabu kiri ripoti yae aruga kaunti ya Embu nire meto kuinge mendekithia maguma mwa mwire kiri antu bonde kana UHC thibitari ni ya Embu level 5 ikigweta kwithira na itanda bingi nkirukia kiwango kila kibaterie amwe na kwithira bati na itanda na machine HDU thibitari ni ya Embu level 5 ikigweta kwithira na isu nini gukira kiwango kila kibaterie. We are addressing this through the national government, through the rollout of the medical equipment in public health facilities under the National Equipment Service Program, NESP. What plans do you have then, maybe to expand so that instead of congesting, because you've said now because of all these improvements, you have many clients, there are many patients coming. Why would you invest so much in bed capacity that even the available space is not able to fit the excess beds, and yet in the HDU you have no single equipment? I won't say we are congested to the point that if you go there you'll find patients, beds on each other. No, there's still space because also the hospital had quite a number of wards, some of which we found not operational. We have since opened them up and done some renovations and opened. So it's created some space for the extra beds. With the arrangement that we want to make with KEMSA to get beds, we will be able to offload the general ones, and I can confirm that is work in progress. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadenya. Akariba kerwa na ari kuma gicigo bunge kia Bore ni boketie mateta iguru ria kuthuka kwa barabara ntereu mono kuma Gitimene gwita Kirachene na kinya gwita Gitoro akuwe na cukuru ya Meru Polytechnic. Akariba babaria baingi ni arimi beria bariuga bate kumba kumiria maketha jao thokone bakienda na ndi atongeria baria bathurire kubatungatira na mpuiga Kimutegi ni akurikithia cio. Akariba kerwa na ari na muno Gitimene bagutariria thina ira bagukurukira nontu bwa kuthukanga kwa barabara ya kuma Gitimene kumira Kirachene na Gitimene kumira Gitoro araba kuga nkinya bakajithia mwaye no angaga kwira njirani nontu gutire ngari kurukagira guntu guku nontu bwa barabara ino kuthuka na aria itulima igwacie bijenjere kumeria iria itukurima ringi na tujairo ni itanga kuma kwa union neona ndi ne kure kujereria tu ntu barabara iri batuthitherie tontu mendero ya tutumba kubua tutena barabara njega ibatwikira dami kamaramu tontu turari igwachi na bienda bia kakoromone biuma iria reto mero centro iro namba 1 utema ngwe na iria tareto barabara eje ni tutetegia muno kumba site mwanga kirua areta ro ina ambulance etomba gukia mwaje no ntonjira Kirachene ne thuki na njire kwina ma site ne thuki Kirachene ikombe kaburu kinyete kinya ikaja gwikora ndami nyumene atwikira no maramu aki jabo mono tontu tukoete ituita ine tu mara yewa mono twakinya barabara nene ekuma Nairobi gwita Meru kuongera Karonda Chumbi gutwika mona kwithiro gikaro kira Kariba babari na kiona munini wa rais kiri muchemanio rari na una atongoria Bameru wake Karen igutwika mona kwithiro bawetire thine no na bekiro wira ne bo barabara no kuthondekwa na mwankira thino gutrinda riri bakuona ya mantu kubua tutura Kariba na ari mono tikenge twagirite Karen igwikira njira eje no tekmurani jonge batu twariria izo anjira na itwarera munene na twana andika mauku na jawe na andikira batu tukwenda ri mujumbe wetu amurikani amwira atiri kiyuku riu andikire na atege njira yetu enari Kirachene bara twariritie na munini wa rais Professor Kindiki na twere Kareni itwarikanirie barabara eje Kirorami na Kirachene no twatigira tumunenkera na Solomoni na mheshimiwa ari ndikiri kira nkwenda kurikani mheshimiwa ari ndikiri na arua twege Gitimene no ntoito kuwa ruto naibu wa rais ajete kiberetia akija na mwe manto barabara teto mwa manto za ikundi bito to tedia mono kento kira muhimu ke atedi na muntu wege kundine ibarabara Kirorami kento kira ke atedi kundi bito nya bara tuikairia ibarabara ya Gitimene gweta kuma site gweta mwanka kerua yenge kuma Gitimene gweta Kirachene na nontu ntinde kwa ye maguru Akariba biba kuromba mujumbe mugambire ndikiria baruthagire barabara no bagietera kona kana rais akamirutha mheshimiwa ari ndikiri tafadhali
tuigirwo kiao antu banari tukuririra barabara eje gita muno kuringa siasa munene tuigirwo kiao mbere munene wetu aja gutwikira rami no tuturererwo egekirwo ki budget ye twitite na twinjira no atwikira kamwaram tore no manyunyu twetereta ngai nene muntu akajo gakumete ina ruterora gakua atikinye ina cibitari ara bagitete ate abatigwikua iro tomwira no ntu no mujumbe wetu na tuthithirie bokai kinya na nyari ejete gwikora rami I president iba tuthithirie na bokai ina president na area bereto ngwakura na twirite akuruka barabara etiringa siasa kairi ne umera kuma kende kamisakeza mwanka kitimene aza na twira atiariria barabara eti kairi kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera Weru TV niokambitaga ki Mutegi. Mutongeria wa kiama kia Inject Party Morara Kebaso nereganite na Rigathi Gachagua na njuri yawe kuthuganirwa ni Boba Kareta ugaruruku ndene ya Kenya akiwa gote mwanya jwa Gachagua na Ruto. Kebaso uria ethiritwe akiriungira ntere mwanya cha kaunti ya Meru kuthoja mirandi ya weti na mbere no rite nduki mbithi ya Gen Z kurunga mabongwa kirite bia siasa na gotigira ni bakujukia ibande na kura ni untuni orongo iria ikaba batetheria kiri kugarura motoro jao kumania na ithurano bia 2027 Motugikare na Chikinya. Atongeria babarekiruta regani na thirikari batongeretwe n'ura wa RDP Rigathi Gachagua guti ugaruruku bakareta kiri mongo jwa Kenya kinya kethiro tongeria bwa Rais William Ruto kinya buno buthuku baada bakonokia na kugarura mikari ya utongeria na agency iji ni migambo ya mutongeri wa kiama kia Inject Morara Kebaso akiuga kinya kethira bado na jukumu ya kuringa kura mbeu iji nethire kirunga maite mwanya kire kithurano kia mwaka jwa 2027 hawa ambao wako kwa upinzani ambao ni kina Gachagua, Kalonzo, kina Linturi hawawezi kubadilisha Kenya. Tayari tumeona uongozi wa William Ruto kwamba si uongozi mzuri, lakini hata ukitoa William Ruto na uweke hawa kina Gachagua na Linturi bado itakuwa mbaya zaidi. Kwa hivyo sisi kama vijana tusijitolee tu kupiga kura, tujitolee pia kuwa viongozi. Mimi ningependa kuona Gen Z Kenya mzima wakianza kujitolea kuwa wabunge, kuwa seneta, ili mlete ile mabadiliko ambayo mnaitaka. Yani kwa kizungu tunasema you are the change that you want. Kingi Kebaso na menerete mubango jwa DP kithure Kindiki jura kuthiurunga guntu mwanya kigunaga ikundi akiuga mbeche iji batikurita ngugi nene na yakurirwa nyuma ya mianke mingi arena ndethirite akiromba kari ne batia kula mbecha chao cha maendeleo. Mheshimiwa Kithure Kindiki anaenda mahali mbalimbali akiwa na pesa amejaza kwa gari, anapatia wanabodaboda, anapatia kina mama. Sana hiyo ni pesa ambayo inafaa kuwa ni ya maendeleo. Hiyo ni pesa ambayo inafaa kununua vyombo vya hospitali ili muweze kufanyiwa x-ray, wale ambao wako na ugonjwa wa saratani yani cancer wafanye kufanyiwa MRI. Hiyo ni pesa ya barabara zenu. Mimi naambia watu wa Meru, wacheni kukula barabara zenu, wacheni kukula hospitali zenu, wacheni kukula shule zenu. Sababu hii pesa mnapewa kidogo ya haraka. Kujeni watu 1000 panga line, hii ni okolea, hii ni ya kuwasaidia, mnapewa mwavuli, unapewa 1000. Hiyo pesa inafaa kuwa imewajengea kitu ambayo inaweza kupatia vijana wa Meru kazi. Kwa hivyo wale viongozi ambao wanazunguka na pesa ya wananchi wakiwa wamejaza kwa gari wakipatia wananchi mbalimbali, wataka kuambia kwamba wakati itakapofika ya uchaguzi mtaelewa mbivu na mbichi. Na sasa hivi vijana wa Kenya wameamka na wamefunguka macho, watafanya uamuzi ambao utakuwa ni wa busara sana. Muthiene mutongero yo no ugite na inyeria mbewe mbithi ati kibande na kura ni orongo yao kire kithurano twitite. Kwanza kabisa ensure kwamba uko na kitambulisho. Kitu cha pili, ensure kwamba umejisajili kuwa mpiga kura wakati ambapo registration of voters itafunguliwa. Kiripotera tetosha Weru rea kwa rietwa ni Mutugi Kare.
Musiasa wa Mara Gitonga Bongo ni acokerete na mururumo munene siasa-ini cia Ntere wakirikithia ari rwironero wa siasa rwa kithurano twitite Bongo uria warujaira giti kia ubunge kithurano ne kithurwa ugite kinya thaiji akethira akirwira giti o kiu kia ubunge agitariria kiria kethirwa akithithia kagitene kage kinene ne gukiria Nthuki Mbithi. Ciaca Gitonga Kaburu Bongo augite kuma umira gwa nturume togwaya ukona nturume ye maniria ikena mbiri gucoka nyuma tike gukira ke kwithagathaga gutungana kugwa ngoda kuga athiri 2027 tuketho tweku batithaino gwa atongoria batwagitirate twathurire 2022 tafadhali baturutira wira. Gitonga ariuga akiri giti kia mubunge wa gicigo mbunge kia Mara mwanka wa 2027 gutire kio gikamugiria omba kwithirwa kithagana giti giku. Kambuge antu baingine bakoria juri bakoria atiri ketho Bongo ari oku 2027 kambuge atiri kithurano kijaga ntuku imwe kimiaka eta ntuku imwe antu bakati bakathurana kuma au bagacoka mauntori mao wirora nkuruta thaino no agukiria mugongo ni gukiria antu betu. Bongo aritie kagita kararikanite na yuthi nkurukia 74 ba gicigo mbunge kia Mara baratethetie kuona wira mwanya mwanya gukurukira mubango wa Bongo Foundation. Kuma mwaka wa 2021 ne twithire tukitethia antu baingi na antu bara tombira gutethia bamwe bandikwa be arimo bangi bandikwa kwa njeshi bangi bandikwa mathibitari bangi bandikwa gonto na gonto antu bonde ni bashiririe bathondeke gikundi nikenda bomba kwaranagiria so far twina antu beto nkurukia ya 70 bara bombete gutetheka through Bongo Foundation na bema wera ndi gonto na gonto. Mangreti Gitonga Bongo ura imwe kurwa Gitonga Bongo ugite ibwega yuthi bagwatitwe mbaru na nkinya kugwatwa njara gutigira ba kuona wira na kenda kugia mainya. Foundation, Bongo Foundation is safe hands. It's just two hands with a group. Katwa bunenkeria na bwebweta kwa mwangasa kwa wengine. Na bukia mwangasa kwa wengine twabodia onanara pokuruta wira. Kema wira jamu kurita kuigwa kwe by procurement, kuigwa kwe by ICT, kuigwa kwe by masbitare, kuigwa kwe na bare arimo, kuigwa kwe by biashara ene, bukirita wira bwethirwa na bwe na values. Ethical values na boswe bwin develop to the next level. Nthuki Mbithi baba baraba gutwigikana batethekete kumania na mutaratara uyu wa Bongo Foundation bibakenerete na gucokia nkatho bakiugaga ntheto iro ciatambaga ati Bongo anenkanagira barwa cia wira ciorongo ciari ciorongo kwiba untu baingi muno baugaga barwa ino tukunenkerwa 2022 ni jia kuringa siasa ne fiki ndenda kwira ntu bonde ba Mara antu bonde ba Tharaka-Nithi antu bonde ba entire Meru community that Bongo Foundation ni real na ni foundation ile tutethanagia itikwenda any kickback gutikyo twetwa ani twandikirwe na tukenete muno nimbe gwitende mukenu nonto ninkunukiretwa ni mauntu mama inge maria ntaije nanga tuka kumulikira colleagues kinyagio na baria tukurutithania na bowira kubonereria na njira ya kubonia maana makwithirwa kila wina kyo kinini ugiki multiply no kinyagia ugitetheria baria bende yaku tabula tumbita gutethwa ni Bongo. Kiripotera weru weekend kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi. Ameru ni boretwe kugwata mbaru na kinya kwigika ngabana wa Meru Mutumantu Ethinkia akiaria musiasa kuma tigania East Mwenda Sonko augite MCA uria ukariria mantu ja kwingata ngabana Mutuma getene atena kiao na Meru na bena witikyo Mutuma agaitira Meru nguge miake wiretigi. John Thega na ripoti ije.
musiasa na mubiashara uyu Mwenda Sonko kuma ntere cha Mikinduri na rombete siasa Meru kunengera kanya gavana Meru no mutumanto ithinkia kintu inu tigarite tukinya kithurano kinene akiwa baraba kwenda kunyogoria utongeria bwake na atia karakaro bicini Meru bakathugania bwabo no ntubatiete Meru ithi na mbere no tamyanka yingi batakuruterwa ngugi onkathai batuara tukinya itunenkere gavana ora nenkerwo kanya kakuritira Meru ngui itukaile kaunti ire ingi cionthe batu itotiro nyuma lakini tonenkero tukauga na thuki juzi turara kawira Mwangaza buretira bothi impeachment na bomwenga to mutuma nto ithingia kunenkero meri etathireli anto bakanjeri kuwa mutuma na tebua murume kabo kathurirwa malaika bagua Meru kenda bua na bui ugentukira nkwenda ikuwa thai batu turi a Meru na twiragia na turi akariba Meru MCA ora iki impeachment yekuwa na kuinga gavana Meru monka thai batu tutukandili ano twingwa no tututikiria Meru etura nyuma na echokwo nyuma imiaka eleti tuita siasa ene na miaka etukare umitumira boya yake maendeleo ya Meru na ntuba Meru batu umenye tukethira twithinene itumba kuthira koigwa ntu kwenda ikwira a siasa baraba otura reonde bategwika siasa ande tukuringa siasa kumegitara kiraitu na ingiro no tu siasa ene to ya toringa kawera noe mwanka bomwenga tabo mwimpisi sawa bugua mutuma no borogwe malaika kanyu memeri ele atukira nkoma ukira kwenda ikwira Meru itwae atongeria baraba thuri na baraba thuriro kanya kirikari karegenia na kunyogoka gokaria ntere kiucho ria ririga kumurikwa TV ya Gweru Mwenda Sonko na rombete antu gutia gwikira mantu mokaria siasa no nturira bagekira siasa kinonjorithia bara bakwenda kuthi kwonjorithia ntere nuka bakaumba kwigo bakirega kuthino ontougite ibwega mpangiri batirite guchunku ni karekagerwa kanya kenda mantu mokaria matikaumbe kwigua magikirwa siasa batu turi a siasa rito atonyethia mantu yeije security siasa umetukethira tukiura na antu betu na tukithiria muongo yetu tukiwa siasa tukuringa tuitethagia bangi no ntu kwa mfano uwo kuwa ni kosi kia mtu fulani ikyo kikuia ndene Mikinduri no ti no saindi bukwana no ti no mabukwana ukethira wina mana no kwenda utethia antu bara uburi weta kwa DCI kai kosi bira bya thirikari bira usika ukaandika statement na bara bagusika bakayukirwa atua ekiwatho lakini kweje ikuwa muntu fulani ejethia na nitu ije kinyawe ngwa ono no yathithia mucemanio kethira bote wikanwe kisiasa wo watuma na rugoro kukaringwa kenda kwirikana imu siasa orarare uno athithithia mantu yeku ya uko mantu yo batu ibonto tutikwenda mantu na security yatonyetho siasa no ntu kumea antu beku bomba otumwa kenda kwiro mu siasa fulani orarare ono athithithia nteto eriku uko antu bakiucho na Mikinduri ura kwenda obwira babwe mantu yenu nenkaire ni thirikari na gwetikia siasa gethira ko kuo kuiywa na no kuo okuiywa na wina mabaraba kuiyete evidence ireo kuri kozi bya usalama birabi usikante to eu etakwa DCI na basunguzwa na bakayokirwa atua nongo ko uwa to bamenye ibo babaraigete na batekuyokirwa atua batu turi antu batigania na Meru iro to ariente to eu lakini yo twikote wamba uwete muntu kuwa muntu athithirie iwamba tutugwiku ibwathithikire mali fulani ogethira muntu urara wiba kuuro no atumanira bunduki eringo tuko koyo ri kenda kwiro no arare amucemanio kana no apinga mucemanio ri tukamenya atia nteto imwe cia security tafadhali itutiire thirikari na vikosi vyetu vye sawa vikangalia musika uragusika nteto huu wacha kamatwe na peleko kotini umbo mbai kiripotera ntho cha Gweru TV mbeta John Thiga Hau no twakinyira muthe twa nteto cietu cia rutha ithatu tucemania ntuku ya rujo kiri nteto cietu cia rutha imwe mbeta Maureen Kinya monanire twa mathithio ni Purity Richard. Eje ni Gweru TV.